Kollanpur mungkhra tabu borok khasuk busuk se nglajak siwo wanan sapanan jaka siwo thangnai tal dogo kereng saya kereng niya kereng buriyo buri bisa rom phajamani patimung amse tabung belekino khasuk busuk kiri koro nglaja bathangni nogo sajung mane rom phajaka nukuni hamjak patimung telemura bukhakste Kollanpur thanao khobjak gilatole amsayo sawin mankha rom phranani mung pranes de bruma umor thamchi nei nok gilatole amsayo Pati marugi shawin manka thangnai kok tisal horni damsar sik tamani jorawo gilatole amchani kajak buri bai thangnai nogono thui tongmani sacho a jorawo nogni taijok kheba nog arni krung sawo tv ne thangja thojak sachung nugoi amchani no Pranes Debrama mungai lupcha nogo hawi wari wai rom phreka yagulo nogo brok phaimani yakung sari mankhange rom phrajangani butano nok berap mani bufangbai bui khari thangka butapsa bai thangka rom phrajangani khukti joto rom phrajang mani patimurok shawik mangkha nukhuni borno thong buprai shawik narka taini phungtang salo rom phrajangani nukhuni borok Kollanpur thanawo rom phrajangani mamla khlaikia Pranes Debrmani mungoi Kausalja mungmani Kollanpur thana police Pranes Debrmani mungoi mamla phinka 49/2022 बाद हानि केरंग बुसा ब्रगै 376 दर अफिनका Kollanpur थाना ओसी इंस्पेक्टर प्रीतम दत्त तांसाव साननि जोरावो रम फ्रेनाय Pranes Debrmano बिनि नगो थांनो रोमै थानाव तुबि फेकिया तांसाव फुंनि दामचि तामनि जोरावो रम फ्रेनाय Pranes Debrmano खवाय हांको दरबा नगो थिसाजांनाय हनै कक्तमाव साविमनखा Yang South Thugno, Tripura Hasibo Bri Bisharo Rompre Sopre Klajang Mani Bele Ari Lajak, Hastri Tong Halok Belen Derazak, Wana Lajak, Dofani, Hastini, Wasukurung Kurop. Nam ya Nam di Hah? Saya Ada Burma. Bawan nam? Namo. Asa kamu itu Mia horon ng kebe kun jamle dong. Inge oros mami sharase. Mami ro rompre ko brino. Rompre ya. Mia sanjawo ni manaino je rompre pro nang nagoda. 나거나 Nogusingan rompre. 나거나 나 저기와 남편하고 만나나 나와 정도 Nangkakai ni manaji ciri ko kapro. 시디야 Eh. 뭐저 뭐저는 만나나 Ni manaino rompre bayi osalani je kuno mani rok ni nagoto tonor kha mohase. 또또로기야 그랑이 tupi 정도 정만에 두다라 정도 Nangkai norok. O parabo okra dono sasaga horo ciri kemiring laye. 잘이야 Nang norok tabuk tamnai sari nang paraba singe je rompre naino. angka jerom prenanya bo ase kobor nuk tanggo gereni besar borok odom ekdom sia rom prejang ne bo kunu sia kobor hahai angka bo aptinya nugoi butigi bono rom prenam musung kai angka bono sasti man engko namusung Norok sasti di namusung ang bono o rompre lai pro ciri miri dang lai kha. apa to sengla para hatsal ba ciri mirik lang lai thapo Boro romja khaje ngor rep khainai. Romi da talang jaka dini ba bono sengmonuk phailiya haksal ni phaima ba Pulis da phai ka pulis nang khobor da hoka. pula Phai romplang phai kya. rom talang phaikapu Norta paraba singe justice nei online na mane oinai no ang ba oinai ni engko nana musung bono nungla tam kala je rompre jangani. ang bini buyung jo kalai Nor case ro khaina kokda mamla ro. ang kes khaija musung ta আজকে আমাদের কাছে একটা অভিযোগ আছে যে একটা মহিলাকে ধর্ষণ করেছে ওই কমপ্লেনের ভিত্তিতে আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করি এবং যথারীতি ওই অভিযোগমূলে আমাদের একটা মামলা রুজু করি মামলা নাম্বার 49/2022 সেকশন 376 এপিসি এই মামলাতে আমরা একটা কেস নিয়েছি এবং ওটার মুখ্য যে আরোপী যে Pranes Debrmanoকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি
আর বাকি তদন্ত চলছে, কালকে ওকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে। যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তার বয়স কত? 23 বছর approximately। আচ্ছা, তো ওনার কি কোনো মানে মেন্টালি ডিস্টার্ব এরকম কোনো কিছু আছে? ও কথা বলতে একটু ভালো করে কথা বলতে পারে না ঠিক, আর ওদের বাড়ির যে রিপোর্ট মানসিকভাবে একটু অসুস্থ আছেন। কবে হয়েছে ঘটনাটা, ধর্ষণের ঘটনা? কালকে রাতে রাত্র প্রায় 8টা নাগাদ হয়েছে। কেস কখন পোটা হয়েছে? আজকে হয়েছে কয়টা নাগাদ? 12টা নাগাদ।